Okay, nebaga sana mutegeri wa Meru TV orenge tuchokera kire tunchiketo kya kurekire kire Meru TV rukire twina Purity Kathambi urene na kiomba kwithira gitutarire mantu yegie BATA ya wiki ana betu kuthomera na ura nyumba ya kuthomera iraitawa na Kichomba a library ari mitambo na mbere ya muwato ni betikire nkurika ni weta na mbere na utwarire ki mitandao yetu ya ukinyaniria Facebook ona kinya YouTube tuthiatira ukulukira a Meru TV Kenya na kinya gutandikira message yaku kire 0748 918 901 0748 918 901 nio namba ya kuandika SMS ngatiira ambere yatukirikia ankomba kuthira gikulukira SMS chaku chonde irombe tukuthira gitutumira kumendra twamberie ndeto chia Meru TV rukiri orenge ni beto muthoni wa KIRIAMANA ande yao kuthomethia ukumenyethene kinyotiira anukumba kwithira ukiwirirwa mantu kathomba kana mibango kathomba ira tukumba kwithira tuikuretera ontuku akire Meru TV utendaika utetha ari kumba kwithira rikuluka utithometa utimenyethetwe na kinya utiwiritwe karibu sana etujikia kiambu icho kiri mubango wa Meru TV rukiri twina Purity Kathambi aratukumenya BATA ya wiki ana betu kuthomera library. Karibu sana Purity. Thank you. Akele mutegeri wa Meru TV umwire rito yaku na kenene kinya tukiambire kwari twari tumenyanite nkuruki. Okay, rito yakwa mbitagwa Purity Kathambi ngobukethia bwinde athikeri betu ba Meru TV. Impumite au ki Meru County Library na nago turenda kwariria ubatu bagwethera tugikiana betu ndene ya libraries. Ana banende twithoma na thimu kana baithoma na thimu tuborerite mathimu ya kwerea na oria ugitura mount ya library nukuona ya kachi ari banende bakuona library BATA ikobati kwethia kwena BATA ya library nonto thimo itethethia nake nonto nyaketha kwena mauku tukuona jai thimune tukutegana au thimune bado itobati kuona yukurira physical na thimu itigo provider mauku jonde itikuonenkera mauku jonde kwena varieties ndene ya mauku ja mingi muno ndene library kwa hivyo kwena umuhimu bwa batu turi achiari twikiana betu ndene libraries. Thank you. Kongerekana library ya Meru aromba kwithira ukirutira ngui ntuku no utoya approximate yana baraba kwithira bakireto kuthomera library nara rira tukwariria manto jana ingwetikia mwana wonde we below 18 years no mwana na para by high school by primary so ke junior section kana twana turia tunini bara by grade 9 kwinama itumba kwa accommodate average ya nega na ndene ya library ya Meru County thaira tukwariria just area yake ndene county ya townini na weza ki adult section inyaku itumba kwa accommodate over 100 nonto twina enough space na comfortable seat ombo karande the whole day utikunoga. Wow, a technology ene chenchetia nene sana na uringi yara maingi witrima batu kinya kwina chat GPT kwina AI nende wito nyaki chat GPT ukaua ukeleza kitu kiro kwenda ukageneratewa akethiri note ukwenda for example cha biology cha chemistry ukero kila kitu akinya chiri na short form now the technology chenchetia twina thimu tukuthoma thimu na kinya tukuthoma akinya mitandaone library ni bibio gwa gututethia biblia tukomba kuthia tukiona ki technology well twategera kuma ki ana baba nini mwanka baba nene ndene library te kuthoma kituthomaga tweza ki ana ba high school apart from kuiza kuthomera kura nontu kwina varieties of books kwina kinyare tubathithagiria tubekaira michemane ya counseling na tukomba kuba mentor na weza gitwana tunini kwina inya kuchetha kuna cha talent so tekuga kitugeta library kuthoma ki na thayu ukoria kiuria kimwe ki AI ugatega tu one question igakunenkera maybe ete elaborate mono gakunenkera just one thing and in a short form lakini weza library no search in different books no kona into different gekire ori gwa kumania na timu now yonto ya thaine ndi technology chinchiti na kinya kithomo kia mathomo ya chinchiti mbere gurari na 844 to ya CBC tha inkubo ni kwenda kwa lolwa itwika CDC I am not sure babu
bwe ne atabo ba kudra bwe kop na mauke no to okaito obura education yo chincha no bukinya maku yo chincha kintu kimwe mpomba kuga thaira yukure written utirore karus value na mbuga information yu ira yario miako na maybe kutetheria mwana tunyake kukura physically ukathoma umenye maybe antu batene ora bakarakaraga no kuona alafu na ndetha nyama ukuja change te kumanisha kintu kira kiandiki ukune giga change kana gitethera kina value kairi are so nyangi makuja change still makuja raja ina something that is important yomba gutethia mwana kana nyamu arimu rire akwenda ku get research miateka minya kethera mathomo ija guchinja jaigarurwa tugantu kanini na currently nyaba tu tukegeria kulayas na account tona kethera bagatutethia kuona nyama ureza jagaruka at least tukagarukania ajo since ito a move from national library to county library na ndiba tutwitegera county library umba gututethia kethera kwe gintu upcoming thing ikwiza tukomba kwethera twinio apart from that batu twingo twina tablet ndene ya library yetu twina e-leaders ana baba ija bado no kuona no batetheke kukurukira e-leaders ira no batetheke kukurukira tablet ira twina cio na tikumanisha kithomo gia change ya library ga change kana tukauma tukebera buruke library ni muhimu kwa katika library kabisa endera nende muchiari okumbura narete mwana library nimbi muchiare batukwithira ake expect mwana we akakunikana ni okumakire library kintu kia mbere exposure gintu kimwe gikithongi muno ogwetha iro ingire mwana okunyomba thaira inyomba skuru nyomba mbuga kwita kanisene skuru nyomba kanisene gintu ja kiu thaire skuru au maskuru ejanje ibawa ukarania hapo nije kuri achiari bamba batendete ana babo mari nyoche thana ana bangi au lakini thaira bakeza library bakomba kumenyana na ana bangi baketha yani socially baketha bakiomba ku interact na ana bangi ku relax mind like badhiria kuthoma kwina time ya ku relax mwana agatonya kwina playing corner jaja ujo gwetu eje library eja aja town kwina ka place bomba gwita mwana aka relax kuchetha no au kuchetha kwina itebie thatu yo twana twa go swing yani mwana agachetha agi swing au it is a very nice place kwa hivyo ikaba kureta na libraries na tena mwana ora thaira umutiganiriria thimo ja muchiari mbugo ori ugathomere nyomba ugo tikumenya imbia gutega thimo neo are get into more details actually ana batha ibo baije thimo nkurukia achiari bao ugeto ketheria kintu kira mwana ku watch mwanko karigara gai mwana okwa no kuona mantu jaja mantu jara bako google mantu ja mwinya wengo we muchiari ukona hii simu ina mwaribu na itha ile yara library mbikintu kia mbere ukeja kwethera mwana nezere athimo library na tigintu gikonie mauku akotega batutu ti entertain wizere library uthome na inyato kunenkira tablet turi expect wethera ko kuthithia research nio tigutonya mantu ne jangi no ntuigitare entertainment rio tukithiria holiday itubekaira entertainment rira tukona cha talent kwithira by watch movies na educative movies kwithira twina anything wekethira ni nya poems baraba ina chio baraba ina ndwimbo baraba komba ko dance kwa hivyo there is time for everything ara library kethi kuthoma rekana tuthome na tukabarekeria buruna thimo mutigira thimo full time nonto kinyatiga ana baba nini yake inya tukiariria teenagers baba ya high school inyabo tibwega by warutha ruro gukarathimo full time nonto they are learning so much no methaire mwana umurekereria ja library like baba high school no kumea no ba reduce ramanto ja tibugi like coaching involved na teams tibugi like no kumea thaire ba gwatanire le by ana baba ingia na baba ethi mostly bari ariria drugs bakariria mantu jange zateagirite ukiona mwana ukuka uga mwana ngania na ranthukirie mwana lakini ugo tumite athuka nikitumi utumwikiara kubaterete ja muchiari na tukiaririo u actually kiba banene ana go charge 20 bob onire the whole day igantu kanini mono was the library the whole day kiana baba nini it is very free
na mwana okwe save antu au weshua rero mwejero mo drop mo tigau mwana winyaga tinda u the whole day no tuturugura thaijere mo tukainga 6 mwanka 6 mwana okwe very safe security there very tight uti mwana twetikiria aumara tutije ketha mutiari na ije akumara especially ana baba nini yeah. Wow, tukiarire mantu ya library, do you have teachers kana kwina rimba baratha chigurutana na baka na mwana ke yakana thina machine yewe anengiro tablet yewe aliunge maukuni aili mathanya we yakwa na nyakinye ni kwithira kwina arimu baraba kidogo babarutana ari gutina arimu lakini kwina trained staff baritani kukarania na ana baba especially ana baba nini mwana uria inyakethera ina issue anaketha gwe gintu kyo muchumbura staff by betha by trained kumenya mwana ore na thina mbere ure wona mutiere menya mwana okwa ati sasawa thaire ubategete unumenya mwana ore wi sawa mwana ore wi na stress mwana ore na rimwe riro notice mwana gwe gintu agukurukira they are trained kwaraniria nabo no komba kumukanso no kona mwana ore akwa sawa sometimes no mwana neza aka open akambio kwera manto jamo you are like wow nate okathithia na ndeza ugorira wire manto jamo yako ka mukanso mo guide kethani gintu giku involve parents na manto jaka karabwega so we have a trained staff kaita karo kwariria na ba nini ni ana bakume myaka yana babati ko bokudura bagiti kiruko ya library any age from 2 years bunka ke mwana akiomba gwita washroom no gukwira muikie washroom na wa muikia so ake mwana akiomba gwita washroom isawa kabisa yani ari able kwaria ni agakwira uria kwenda ako free kukuja library kuma any unijana bamwe betha baina are maturity kuma 2 years and above number itho you 2010 remo like Saturdays kwithira wina mutiari kwithira na reading section na mwana wawe no murete bweza wa mu inyakethira ati kumba kuthoma muonerie mantu na bwathiria kuthoma iteibo chethe nukumya kiwa akamenya he library gontu gukuthongi kwa gwitaga na riu muizaniria mutia mwana okuwe mutiari ara library inyawe ngwa mwana ore nigiwa mami ana dadi na un support kuthoma na riu wizire na mwana we mutiari ona Saturday or any other day like rira baingite school imagine you are not changing anything as long as wizire kuthoma mwana oku utichanja wake ntuke ene wow araka mbere ukiambirire wambirire wa mwana munini ni wakuma myaka 18 kwinama na ndaigo ukiwa kinya kwina antubana nibe ya kuthoma a library kabwethera buga neti kuntu kwana kuntu kwantu banene kana bwinde tube yaba unkuma mpaka thomeramo kwitha kuga urenu kwitha kwina junior section na adult so kwana ikwana tuti entertain buru antu banene beza kuthoma unless wizite na kuthoma na mwana okuja mutiari au ni yake twitikiragia mwa mto munene atonya za thai gutina ana thai ana by school section yana itena twana mwanka unless bara the visiting schools bara beza gagatigati ga kiumia no twitwetha tukiona visiting schools mostly nya once per week twice per week kwero tuthingatanagia almost the whole week na ro school weje rojo au kenge ikwethagira kwe very busy na twana na kwa adult adult utiana betande kwa adult yeah kaita karana baba retwa babu buri staff barabari library how do you make sure ana baiba kurede kuthoma rira mwana au ari au rumune twaririe mia at least baba ya high school ibomba ku organize turenda kwariria twana tutu bauba nini grade 9 kwinama staff ibethara ba yutirekera yana bakaro okay akuona mwana ore ati kuthoma ka kuthiurunga mia kwina ana beza baka buga batikwa kuthoma etaga itayuku ageka ndiguru agaita ringi ituba monitor na tuka make sure mwana uwe ithani kethira yo mwaka kainyo na kuthithia o mwaka kethira kuthoma na kuthoma na at least kethira ati kuthoma nika kuigwa ku relax net au achethe ndi akaringira bangi gituma yeah okay ni bwega sana purity na tukutana bira na tuthomithie mantu jegi bata ya batu ya chiari kana ya weekend betu kumba kwithira bakiona kanya kawita kuthomira nara library kana nyumba chia kuthomira
kwiyo iri au mutindo kangangi ana ibeta kuthomera no kuigwa kwina kinyantu banene abomba kwithira bagita no kuthoma ugire mwana munini ari jwa kana botiri akia no tukuyo ana banini kuma grade 9 kwina mabatiri agwa mbecha ene beza bakathoma bakathithia research bakathiria bakana baria bomba kwa changed ni baria bai kuma high school witio nandi na apart from that ibaromba kainya mabuku mabuku jara naku no mwanka wethere we registered member kenda in case mwana akaraje ka kwita akura na yuko anakarakara atire chokete kana nyamuntu munene tukomba kuthithia follow up na inya kwa membership ni wethere very free ikwita tukojuriria your details na ukachokia card then you are good to go. Ukiya kuthomera library no mwanka wethere uri a member? No, ti lazima wethere we a member, lakini kuromba yuku ikuno nginya wethere we a member. Anyone can come to the library akomba kwethera akithomera ku. Na atakukarikendera muntu akeya labda kinya i member arombe maukuna ari ochokia. Ukeza kwethera ukuromba yuku ari gochoki tuthithagia follow up. Na in case kwamba kwethera wetire arori aura tukathithia follow up ukeja kweja either you replace that book ukagura ringi na in case ugeta ndene market weta wareaga nuiza uka replace ukuri ukaria cash na tukomba kuchwa yukure ngeja rire na mostly no tuthai turiaga ndene through the cashless system ya county sometimes ito that we na challenge uno tutumba tutita mbecha ire lakini ukia kwethira wizire arori tie cash mbugare mwe tweta twachwa yuku twakwira riri no wete okajuke yukurira lakini ukona tuchiari wa through the cashless system you igatonya direct to the county au nande no mwankaria tukona yuku ringi jari wow now kwina mautungata yarabo mbakuthira ikionekana library for example nkaya ndombe yuku na nkeya nthomera library apart from antu ya atuji ya kawinda yo mbakuthira ikibuthika library nimbi byo kwa pingi byakuthira bikendela library okay library apart from kwya na kuthoma kwina program ngukwiraga ni a ku train kana ku thithiria counseling young people bau by school rira bathirania na holiday mbere bachoka school ibachoirwa muntu okubariria na komba kubariria apart from that twejage twana tunini kwetha kwina that entertainment twana itwetha twina fund na pia itu encourage o au betha twina na itu encourage nya kwa others bakomba kwetha by train ora bomba kwa others in future na bamwe by the way bandikite nya their books na bandika maukuza ujagekirwa ke e-leaders na bangi beza bakathoma na okay e-leaders ana baingi bachiritana kuthoma gichungu gutumira e-leaders ukona mwana na jababa grade 1 grade 2 nukumya batamenya gichungu bwere bomba kwethera bakiritana na apart from that batu tumara inyaome itwita schools ko encourage gutumira libraries kwina schools ira twetherete tukiumba gwita gicho muno itwita ya CCM Meru primary repose na pia tiga bo akitu support irira kwina need like mwiraria children's home Jerusha mwiraria itwita no itubatetheragia rira tombite ku receive some books itubaezaga no tukwiro tuona maukuku make another friends of ours from America itumba kweza na maukuza itubadonitaira na rira twetitwariria aritwa kusukithomo itwitaga kinyaku. Wow. Yes. Thank you. Na kwina bora technology yumbite kwithira gichinchia. Entamenya mwankira ndekithe library yetu ya Meru ni ukinyithia kiwango kira mwana akeja na no tuthi kwina kinya ira audiobooks reading weya antu au yuku wambiria kuthoma karatasi kwa karatasi ukayo ukachwa yuku mutandaone ukainyara audio ukathikira tu ukathomera yuku thikirito thiatirite. Batu tote ntiomba kuga tugukinya unonto currently twina challenges ya
tuge computers. Irati iyo actually ni computer classes akira tumba kwithira twina chondene ya library yetu choke chikomba kutumika ale ure ki classes nenya classes by the way cha computer twariria ututiriagia expensive just 1500 package chionde. Okay, murito eja kathomera computer packages yau au yeah, itwithirite twina several classes for some years, maybe for the last like 7 years bugitwithirite twina arito baba ingi mono itutrainite nkuruki arito mbuga 1500 thai na inyatha ito kwario kwina class gikuendelea. So manto ja audio tutina kinyau utia tuge tutakinyau lakini we hope with the county tukomba gukinyau very soon tuteka turakarakara ndene county nende twina 2 years twiko kinya county na tutrombo tonya na program chetu na county boega but we are on that process. Thank you. Endera mtoke yarombe yuku na bumwiro bati ochoke ntuko fulani kana tariki fulani ari ochoke ntuku iyu kwina thenje irabwa ya mtura kana tu bumwetera mwankoro agachokia. Okay, rira toka oweza okaromba yuku bati kukarare only for 2 weeks na wethara urombete maximum ya makujaire na okeza gukurukithia riro romba yuku weza wariona just 20 shillings for those 2 weeks na okeza ukurukithia na ntuku imwe system yambagia gutara o ntuku chiringi 10 ketha wina makujaire okarajo in 10 days ukauga 20 times those 10 days wethire na ndio kuria nkurukinyo uria obati kweza ukarea yukurerea indi nweza ukeza kwetha utathirania yukurera nontu ukarare urenderea guguchange ni bwega kweza ukarirenew ukaegwa ri ukaire na ukomba guchoka kuthoma. Thank you ni bwega sana mutegeri wa Meru TV na twogotana mbere na ututhiatira twina Purity Kathambi agitumenyeria bata ya wikiana betu kuthomera nyumba cia kuthomera mabuku ira chitawa Gichomba library mucheri no kuigwa atiri akinya kethera technology kuona teknolojia ile arakinyana betu bakuthoma kulukira thimu bakuthoma kulukira mitandao ya ukinyaniria obandu no batiko kwithira ukikia mwana ku library akethira ki access mukuyara kuyona menyawo mutandao na tukuthoma yuku akiriona endere akinya library nawe takathoma yuku rira akiriona na komba kinya kubwetha revision yewe bura kwagirite kaitene ka keria ndira for example kuina form 4 betite kweria kuna class 8 abetite kweria ibodra buena special program yana bara bubachwira kinya mwarimu ko batetheri kubwithe revision akana tube yo bandu bakathoma tu kama kawaida. Kiria kitumba ko batethia kiko bachwira maybe yukurera mwana kuninda at the moment nonto mostre dai ana by busy in schools urione nyari mabareta on Saturdays so dai kuona mwana we kuthithia kigerio dai ndene library kwina inya mono dai mostre baraba gutumira library ni barabare by universities colleges na bara maybe bakwithitheria inya self reading dai ntikumba kuga twina na ba mononanga at least on Aprils and August to receive ana baba inge sana ba high schoolers kana na baraba baba primary schools itumba kwitha tu receive na baba ingi mono. Yes, nande dai ntiuga buru kwiana bara twinabo in libraries lakini itogeragio bariria na ibetha bena program ekube encourage kuendelea kuthoma na kwa serious ndene makujao kwiza kuria beja library kuthoma mene promote reading mono mwana ora nigagwa akia busy kuthoma akenda kuthoma ukona nyamba mabathiri high school by the way beja inya kuthoma just storybooks tekugati kwe makuba kuthoma mono lakini anakuja tu kusoma storybooks na nda ira oretere mwana ni tuma akagia that reading culture akaigwa nimbati kukara kithomaga. Wow. Ukielecha musiaji bata
enderarete mwana we at least utaririe kintu kira kiumbike menya kwina inyana batenda gwita kuthoma libraries akura mono kamuthani yuku and copy atithomende wa mutandao ni akathoma boya kenda mutiari romba kwithira aina convincing power ya karantine mwana wa amwira awata library ukathoma kina buibo wakara na uma library buna bubu komba kuthira bukarikira warire mutiari ura akenda kinyawe ona inya kana ona migambo ya gwita kwarire mwana ura wawe no tunende muno teens bana banini bara baramenyero tumira thimu barana banini ukura mwana ura thimu ne kana ukura mwana ura TV ne umura itorethie ukarinde library na yuku ake ukithoma ni untu bu musana mutiari jojo mbere mwira na encourage mwana kwenda kuthoma na waka mo encourage atia ikwizania nwe inyakethira just 1 hour nezania nwe bakareja ba uchinda na kuthoma bathiria kuthoma ka story muntu nere onge story imbi othoma wow umurie umesoma nini othoma mbi imbi were wande nega story ka unwa yakamwira kiria athoma kiki gituma mwana akage akenda kuthoma muno I have a kana kanini kawe kari kamuchore gakwa mbona rira baina kama idota bagitinda na kuthoma na umenye kana gakwa kanini gatienda mantu za mono indi rire ona mwana onge akithithia inyawe na kwenda uthithia ukona inyana arabate bati kwithia thaire mbugo bekirite irio au abakwenda kuria batu kona still no bagwete mauku bakigitatia bakithoma so thaire mwana ore ukona ati kwenda kuthoma hard copy ugo we mutiari na no kwenda mwana amenyeria mantu jaja ibwega kwizania nwe inyakethire just 1 hour at least for a start ukona ake bukambiria kuthoma nwe then bwathire kuthoma nwe mwire ga story na by the way nyatukeja notice mwana ati kwenda kuthoma itwita ukageria ugo we as a staff nugeragia kugeria kuthoma na mwana ore omwira kuja tusome kitabu na wamuria na umesoma nini nukumya thaira umuri umesoma nini atienda kwa area nuntu na ukira withira wizimbi biyukune riri so kwa hivyo ukona mwana oria akambiria simple akambiria kwenda kuthoma wacha nisome teacher kiniuliza umesoma nini wanatuitanga teacher sometimes wanatuitanga kama wadogo teacher nitamwambia nini nukuona na umenye thaiwa hapo kambia kuthoma mwana oria akambia kuigwa it is sweet to read iko ikuthongi kuthoma igwethera kuri na mathaira mtu abati kuya kuthoma kana nyoke ya kumarukire mwankoro na remo twira wa akethire ikuthoma no bati kuthoma sijui 8 hours kethire kumamo kama 8 hours kethire kuruta nguo 8 hours library igwethera kuri na time limit ire kinya nende kethire mathaira ya thira aboka bera bau babo turaibwane bangi beya na 2 hours okay library kwetu turugura kuma thaijire working days kuma thaijire mwanka 6 na kuma Saturday 8:30 to 5 na tuteremete mathaa kuthoma ugo no withere kwibo bendete kuthoma batonya thaijire bakauma 6 mtu eta break akanywa chai agachoka aka break ageta lunch agachoka kwa hivyo jamwana inyakethira ibejaga kuthoma concentration yawe te bua the whole day bua twaria umete mbago ita the whole day maybe mwana ore jere na homework ejathire mbuga mwanka thaitano etachetha kanini achoka athoma ka storybook achoka guchetha akara athugania atithiririe umwaka enderea you know utiumba ku control uria kuthithia muno are uria bunka ake ati kuringira bangi gituma so kwa hivyo kwitha kwina ka break na inyaki antu baba nene uketha we free no kuigwa we sawa no kuigwa kire kuthoma gigutonya the whole day tutumba kwira tiga kuthoma tigira au kokendera uthoma mwanka rio kaigwa nimechoka hata kukarikendera mbuke ya library kuthoma witi yuku withere tikuo actually kwiro umba kwezo ketra yuku ri umbugo kwenda irirombetwe kana rigachuwa rikethera ritikuoneka rimwe teka ritha ritikuomba kwethera kwena murito nije ara library tuti encourage ana baitama ukubachokia bongo ashovune nuntu bagachokia bachokie the long phrase na unna ndiwe zombitie yuku franda tegara rirana nuntu imbiji ara ririnde tanda teganda ari aga nukonekethera ingo genjo muguchwa maukune ja ujonde so kwa hivyo kintu kimwe ito encourage ana mbere mabagachokia mauku inyate ana kinya ando tubagachokia mauku ja ubongwa so thaimwe thaira tuja twaga yuku atutega kethera mbere mare rombetwe rekeja kwetha rirombi mtu akerwa yukuri mbuga ikopi makana ikopi ijire na ichirombetwe itiku
tugakwira mbuga yukuru rigachokwa ntuko fulani either akaitha kauka so much in it naryo tugakwira nditi ra rigachokwa rieja tukajokia contact twakuringira twakwiririre njire in case rike ya kwethera buru riti kuoneka buru we have no other option. I technology sire ku butumira ki library Meru? Currently thaina ndi tukaugate in terms of technology nanga tukauga kutumira tablet uchi atwagitwana au anginanga nandita classes yu ingi nonto thai system ira tugutumira tutena maupuke online ituga twena yuku frande eke online batukira twena ki physical. Wow, endira mtu ya labda nuturire mantu jegie computer packages ya kathoma packages chonde. Do you do certificates? Yeah, but twena certificate wezo thoma no wa certificate ukomba gwitanio kwira tuthithagia nya graduation nene mono twina aritwa kuma aritwa 10 withi twina graduation nene ire nyabeja bamwe na aciari bao. Wow. Na tukomba kwetha twina ntuku nene tugachwapia mtu specialist okwariria naba nontu bara baingi bakauma ubetite colleges na universities so twethagira tukiba award certificate ni nyaba ketha bai bathatu no tuba award bado certificate na certificate wi bathethagia muno nontu itonete nyari mo bai CD bakeja kuthomera au na inyantu baba ni actually te antu baba ethe akibathithagia computer ichi packages inyantu baba nene baraba tathithia ibomba kwithira bakithithia packages au na bakaninkirwa certificate. Nata kukarika endira nende mwana aretwa na aretwa abuka ile mono bukona kidogo kwikitu kibeke kugithira kimuchumbura maybe mentally bukona naretwa kuthoma lakini atu concentrate akithomo babu buri staff trained baro library ni atwere kuboyuka kino tunende menya kinya muchiari mono arianira mwana wono ntuba kumenyaniria akara kumenya ndira kulukira kathina fulani lakini yake babu ageni abukona mwana uno kwithire kuna kintu kiumuchumbura ni atwere kuboyuka cia. Okay akwethera ukaja ku notice mwana gwe gintu kiumuchumbura we staff kwa waragia noe ukenda ukamumbi Fred bo unotita muria directly nini nakusumbua kurua bokambiria unaitwa nani unasomea wapi umetoka wapi unapenda kucheza game gani unapenda nini katika maisha nije kuura wa muswit talk then ukaenda kumenya na nini kweli katika hii maisha ni nini inakupeanga challenge nukumia ora bokwaria bwachore mwana na upeni hapa naga kwira akwethera igintu ugwa umba kumutethia akio gitekusikana maybe a parent no ananairia no kwethira nyi skuru umete na pressure kuma skuru no kwethira umete ninja kimuchiari no turemwe kinya chiari kuringana na uria bakaraga no mwana no agwatwa stress no to maybe there is a challenge yenye inaendelea pale nyumbani akwira mama ako hivi dadi ako hivi sasa unajaribu kuongea na yule mtoto na dhaira waliano na kukaeta muchiari owe kando utende nyamenya muchiari na netirwe then you talk to the parent ukaraniria mwana na muchiari na kethege ntukiumbore kebishwa gikarekebishwa sometimes we have so many friends there and by the way ibo achore beto za junior section de achore baba ingi mono nontu mwana eza kwira hata misi teacher fulani anipendi nini na ndio na wokageria kuelewa mwana ojo kuga teacher fulani anipendi niki ate muendete wakageria omuria no kwethera mwana ojo kwina subject yu katiendete subject yu na ndi sometimes akona mwalimu oje ka umuthura na no kumenyoka mu encourage kwenda subject yu akwariria muno so unogeragia kuona I can mentor this kid no menye bamwe baraba ingitona baigaruka endera ya labda yakwira kintu kire kimuchumbira na gitwike ikikusikana na aciari uwe kando gwite muciari umweleze utethera wikira mwana wachoka muchiari wakamuhandula ata no tukakona yakanende mwana aitire kinyaku tangaza mantu yo ya muchikiri yantu batichi daira waragia muchiari otumba kwaraniria no director umwire mtoto wako aliniambia
koka mwira gwe gantu ga guchumbura mwana uju kokageria kumambi Fred nyawo tumbo mwira kulingana na rando na mwana uju alikuja siku fulani na nyantu kuingine areje na ndategera mwana ati sawa might it be something yenye inamsumbua kweli ya nyumbani ama ni nini ama ni shule ama ni nini na inuko menya ogwa kethira ogwa ndene kuja mutiari nuko menya there is something yenye ime happen nyumbani ogweja mutiari wethera uri mutiari umume umenya ukamenya maybe because of one or two things ire happenete nyumba gwakwa niyo utuma mwana affected na ndukageria nwije wetha we mutiari umwega wewe ngogeta ku be Fred mwana kuna waranirie nwe na kethige ntumba guchange ja mutiari ugachange me utumba ntumba kweja director nkwira muthoni mwana ku ambira ntenda we as a trained staff ijabara ba counseling me aja daktari utumba gweta daktari atake announce kila kitu ile client wake nini ako mgonjwa nayo so kwa hivyo kwa yoro bati kwa handu mutiari na pia kwa yoro bati kwa handu mwana no kia kwetha thina imwana mutiari agakwira na gochoke ki mwana kairi ugerie kumuhandu no ri atimenya kethira no ariria mutiari wow thank you nemboka sana Purity ndega chetu nkona chiria kuya kuthire ndingenda wariria cheri megambo kuya mucho atukiumagaruka studio. Okay, kiachiari betu ndenda ko encourage puinde tumbe kureta na betu ndene ya libraries na baidete barabomba kudaba ikuraja na Meru town kwena library ya Gatembe kwena library ya Mikombone na kwena library ya Timau kinyaku tomba gwikiana betu nao na ko encourage na betu especially ana babethe bomba gwita ndene ya libraries na kuthoma na kuge interest ya kuthoma ana barira to abaikia ndene libraries chetu ibageja interest nyingi muno kuthoma na tena aru ake by maybe high school levels kana primary levels kinya beta colleges na universities bakomba kotea bayana bakwenda mauku na ndiko hivyo tubati kukuma rwero rwithe mapema so kwa hivyo thaira to aba encourage baba nini ubangana ana baba gakura baina gintu kindene yao thank you nibwega sana Purity na tumukona kanya gakuya gutwarire na kuruki kueleza chiari tumenya maana kana itumikia kwithira tukikiana betu akuthomera ki library mutegeri wa Meru TV kinyawe ambetukire nguchokire nkatho chemonye muno ntubo tuthiatira kumathire twithire tukiambiria Meru TV rukire mwanka thai ithara kugita rurigi betukire tumbe kuthira tukianda atwetiera mutegeri na tutrimane ringi kiriru ntukweru uyu kinyaru uyu tukambirane nawe kuma thai mwecheru kiri tuitema atuthome kinyamu no mantu jegie sheria ruye kethire tukuthoma mantu jegie sheria no kethira kwina kintu kiuchumbura kege sheria ruyo ntukuneku ukaranthi nthi nombe kuthira ukithikira na ukimenya ita na mbere na kuthiatira mibango yetu ira tukubanganiritie ndene ndeketi kuraya ukethira ukiwatanira nilia ni mwangangi akire mubango you are the wave mwicho no ntukutu gwatendeto chia Meru TV muthenya na mibango yake kathomba irebanganitwe no ntuboku kendo thoma umenya na kinya awithira ukiwirwa ukiakulwe mubango you atetemesha tukethira tuna Empressusi na DJ Dani kenda utire nende ka ugoro gaku ni gakomba kwithira akaikunjwa na njira ira yagirite muthoni wa KIRIAMANA tutrimane entukweru uyu ithira wina kaita gakeya.